برنامه آسوین ویژه افدام حمود من و خوش به تماشاوان روجاوا تیوی ام ایرو ساب خلق کنو پیش بری ونه بری تماشاوان ما ام ایرو جاره کی دن الباجار عموده و گریان و کی بریج ما گفت هر چندی باجار عموده و کی باجار روشن بیرات ناس کردن نچان کو چند خلق ما ام وی باجاری وین گل کلبسوان و جوان نویسکان دولمت وی باجاری دهنه کورتجیان آن ام باره پارو کن ایرو یک جوان هلبسوان کو راستیجی نافدار زیادتی 20 سالان خدمتا ویژه کردی هلبستا کردی کریه لهم لهری ما روجاوای کردستان تیناس کرد. داکو ام بهفره کردجیانا وی خباتا وی برهمین وی بهفره ناس بکن میوانی ما هلبسوان باورجانه ما مسات بخیراتی برنامه سر جوان خیری ده به سلام گلکی سپاس کیف خوشم توی میوانی برنامه امجی کیف خوشین کو بون میوان ده برنامه و سلام گلکی سپاس ما مسات باورجان بریا کو از دست فرسان بکم گلک کس متا مشجی بکن دمك يعني حسكي تدهاتي خويا كرين كارو خباتي تا اما نوش كده مديت هاتي عمودي ام نمازان ام بيج ما مسبا ورجان عمودي يعني جيش حسكي بصا تشيرو كاوي تكاني بالمرة باربكي ودي فرق ناك حمو كردستانه راسته بخواش گندواري عمودي ما لي اما 5 سال حسكي جيان دكم اف 3 سال دیسا از وگریام گند یعنی نبرا گند و عمود و حسکه شنو هاتنه معي يعني امكان بيج تخرج هر دو ارياجي حسكي همشي عمود يجي بله باشا مامس باورجان ام خوازن جبو تمنك مگوجي يعني زيادتي 20 سال انتخابات هلبستت كي تجربات دسبك يكم تا چاو دسبه نفسان هلبستت كي نو هلبست تشتكي هست مروفا جريداي او ملكي وي بنجهينه يادجي جريداي چانده بچوكانيا مده مج هلبستي حز ذكر و هشت كو بجوانيا خو از دست بكم يعني 17 سالي مدست بنفيسي كر لروشا ولاتمك ام تيد جيان دكن بندستيا قليما ام سر كارا كيدد تحفاندن كاري خباتا قل كاري جواكي كاري سياسي مد بي علي دي يعني صار الدريج مد ورد قداندن هل ما هشت ليه تشتك وك فولكانكي هندري مدد او دبو يعني بنمري سال 2000 از جارك دن نچار معامله هلبسته وگرم و دست بنویسه هلبسته کر بین افدر حتون ها 25 سال از دوام دکم باشا ما ستقود تبتشوكانيا خطش هلبسه حز ذكر چه بو سدم تجي حز بك يعني تهلبس قدار ذكرن تدخواندن پرتو يعني تو جواتن روشنبيرا رو دنش رحمتي بابا مد دنگوي خوش بو نخواندي بوجي اما قال لك هلبست السيدة احمد خاني ملاي جزيري ام سيدة جگر خوين ازبر كربون و دقوت پر بدنگ پر خوش دقوت حسكرنك داتشي كرن بشترا شخوا پرتوك تنبون كو ام بخوين ام بچوك بونجي كاسيت هبون ما جهدار ذكر يعني ستراني ما جهدار ذكر من قوتني جهدار ذكر قوتني وان سترانا وهدي آلية نتويدي جبيتر باندورا هلبستي سيداي نمر سيداي جگر خوين وسيداي تيريش سرما تشيبو يعني دمك لما مسا او تسنت البيجيد روجاواي كردستاني ده خواندنا فان پرتوكان گلكي خدخل بو زور زحمتیاوی هبو دماکو تا گدار دکر یانجی تا مخواستا مخواندا به گمام چوکانی چخوا گهدار کرن بو یعنی پرتوک دسمنت کتن گهدار کرن جی اواوی هبو زرای هبو زحمتیاوی هبون يعني جانا ام بچوبن ام لگندابون ما گهدار کرنه بترس ما گهدار دکر يعني كانجي لشكرك وري كانجي عسكرك وري كانجي هناك ورن كودنجي ما بجهداريا ما بجهنن دولتي أو ترس هبو لجور ويت ترسي شوازي باراستن إنسان مرا خد باراستلي
تجاري أو ترس نبو بند نبو كلام كو ما چاندا ما زماني ما دوزا ما ينتهوي بده سكنان دنيا بده باش راست باشه باشه ما مسلمات دست بنویسا هلبستا بکردی کرد و دمت نویسا خود به تیپ لاتینی نویسان بکردی یعنی بزمان کی لا بيقوم بتيبي عربي من ديفيسان يعني بشتري ام مزنبون ومكتبه جي مخوان بشتري ام فيري تيبن لاتيني بون انجليزي بون الجور بي هدي مخوا فيري خواندنا زماني كردي جيكر بيكو تمام مستجي او بكن بلكي جانا هناك برس متكرن بتايبت او تيبن دنگ دیر وان هدی مخوا فیر کرم ایدی دکارم بخوینن بنویسین زمانی خوا باشه مامس دورده دمات دست به هلبست نویس هلبست کن تی بالا تا کم جار تر سر خوزای کردستان یا سر بویری کفتر چی بو دست بنویسه کرد او گوتلن این کو بتر درکتینه يعني دسبك جوانيا خودجي تبرامن هلبستي من افيني جهابون وجواكي جهابون يعني ايش دردك وجواكي دكشان دسر وي هابون ونتوي جهابون ولا باريس جهابون تدري مثلا يعني همو باش الجواكي همو باش الجواكي تشتكو مجيان دك تشتكو مهستيار دك تشتكو ام بي باورن ام دنيفيسن حتى روجا يروشي باشه ما مسد تو کان بیش من بو تماشاوانی ما هلبسته کی جوان هلبسته خو بخوینی ولا ام تكارن هلبسته کی بخوینی انها روشا کو گلی کرد کتیه دوزای کیتی داخوازا هر گلیه تایبت گلی مجی ایشا کو کشاندیه چاره سری دیکیتیه دبینن اجبوه کرد هلبست اکثر یکیتی امی دکا دستا بدن هف دکا دستا بدن هف امشاکن همی دلا پیشمرگه و قصده آف بدن باغ گلا بینا گلا بفوره فیغام بیج بلبلا دكا دستا بدنها أمشاكن هميد لا كلها هولير بقيرة غازيك كالي برزان چارچرا مهاباتي آزاديا كردستان كچو خورت مي چلنگ بارگران لسر ملا دكا دستا بدنها أمشاكن هميد لا گووند و جنگا ولات جدير سمو آمدي شالو شابكي بوطاني بري بدن سرحدي جنوب ام آواكن وان شنوارو كافلا دكا دستا بدن هاب ام شاكن هميد لا رستما جخوراكن هرن كالهادم دمي مريد قورادا بانكن جمهابات و ديرسمي يكن صورا و كرمانج فيلي لورو دملا دكا دستا بدن هاب ام شاكن هميد لا قالك سباس قالك يخوشه ما مثلا هر تا بحسابي مجرى كتير كده يعني هر شان زوجي از برسشته بكن قالك جار از مثلا جوات روشن بيرا هالبسوانا امرونشنا پر نرينا كيو صادر دكبا كو روشن بير بيوست خو دور روشن سياسي خينه دور بارتيتي و حزبتي بخينه هر خدمات جواكي دبد وارن كتير وريبه يعني از برسشته گرگه تدبینه کو هالبسوان نویسکارک به هالوسط خوی سیاسی آشکاره نکرد. نها هر سیاست مدار بلکه نکاره به نویسکار و روشنبیر و هالبسوان لهر روشنبیر هر نویسکار هر هالبسوان دب سیاست مدار و گرک سیاست مدار به سیاست جیان نامشه اگر تخوا دروی سیاست ببینه تخوا دوری دوزاگلی خو ببینه تخوا دوری ولات خو ببینه ام پرچاک جوی ملتینه چه انسانی نویسکار به سیاست مدار به روشنبیر به چش دستی وی وره جبو خدمت اگلی خو ولات خو گرک بکه
يعني باشقه والله از المال خو از روشنبیر و از ایشم سیاست تنه و از دوری وان مسلامه خو خاپاندنی يعني خو خپان یعنی مرود کان بیج چخواست هول بدی تنا چاری دجیانا جواکا تر جیان دکه پیوسته هلوست کی تجی هبل برابری تشتن ما مستجانا يعني خلطك شي دبه خلطك شي دبه دناف سياسته ودناف بارتيبوني ده حزبيته ده دبه از نه حزبي بم نه حوالی تو پارتی آبم لين ناب از نه سياسي نه سیاست راست سياست تشتكي سياست گريداي جيانا جواكي هر مليده و پارتيبون تشتكدنه راست دبه از نه پارتي بم ده کسی که سیاست مدار ایشا جواکا ایشا جواکا خود نگارم خود قد بکن راست اگر از بیم از نه سیاسی ما ویش هاگی از مریم راست يعني اجبركو روجا مايا امتيلا جيان دكن حمود برسكريكن مروفا را تشيد با چارسدك ريبازك سياسي جيرا بيوستا باشا ما مستا هو نابا خفتني خدا قوتن كو ده هلبست ترى دوان هين بتيبن عربي دنيوسين قالوا هولدان تجبو فيربونا يانجي زيفراندنا هلبست خو بتيبي لاتيني تنايا از دسبيك كود نويسم جبو خواندني يعني از بچاف دخوينم از روبالي بنارم بچاوی خو بری مجی خو از بتیپ عربی امور مزم بون فیر بون هم تخوینن لی بکردی از پشتی عربی نویسینم از وردگارینم بکردی كردي تكم كردي يعني او مجارة فيربونا زمان كردي تشاود سبيكر ما مصدمه كده زوده دمكي قد خكيري بيان خود فيربونا زمان كردي ما دسبيكا شورشي بلكي مدسبيكر دسبيكا شورشي تبري هول دا ما مسب فيرنجي هانت جبركو تخبات تبري يعني في ساحل بس نمگو ام بهتر بکاری سیاسی مجبور بون جبر وی کاری هلبست في زمان ما زده گهنه دای تو دما فیر بوی کورسین زمانی کردی تایبت هبون از درباسی کورسان نبومه يعني خو فیر خو فیر بوی تو پرتوکن رزمان تو لیوگریا یانجی چاپکانیه کی والله هناك برتوكجي وهناك جانا دوستو هبالن خو يعني اليكاري مدخست تشتكو هناك جراني تشيد كرم اليكاري تخست هن كيماني هي يانجي كيماني هبه يعني د خواندن و نویسیده از کاری خود ماشين ماشي لي مساله رزمان واند هناك كيماسي هن يعني از باشا باشا ما مست دماتو هلبس خود نویسینه و سام ببیجن آلیکاری تو کسان دخوازی دوار رزمان ده به دوار کارانین هوا کو پیوین کردی تنه دوار رزمان ده از ددم حوالن خواج مر لیوگره که چکن اگر که ماسیک دیجی که هب سر راست کن بهترجی از ددم ما مستا باوی متین جندیه متینی رزو سلاوین بوی هنه شخوا دیوانا کو هات چاپ کرن جی برین ها ما بحث کر اوی لیوگر لسر چی کر دو آلی رزمانی ده اوی سر راست کر يعني او خبات تيار رزمانی چاره سر دکه پرسکری کن کوی هبن تجار ما مساس بیجم دما تو هلبسته کی جی کی بیجی یان دما تنیرسان به یک کسی کی در دورا جواکی به بیجم ما مسا باور جام ام دخوازن تو وی گوتنه هانی بگوهرین وی گوتنه هان یعنی یک نوب کار بینی تو سا بویر ویرنگی بتر رو دادن یا نه جارنا ده ستران ده استران قال لك هلبسته كودبن ستران ستران بیج دبه او گوتن سروی گرانتی ده آوازی وی ده جبوی گرانتی دوز دکه دبه او گوتن اگر تو کار بگوهره جبوكو ام كاربن او بكر وقت او غوتن واتين نغو ندغو هرتن ام كارم بغوهر راست باشا ما مست يعني اب تبحثا هلبست خوي استرانه كري دي واتها كو ام بيجن ما مس باورجا نتني ام بيجن هلبست ني بيساندنا هلبست خدانا گلك هنرمندانجي بله راست گلك هنرمند استرانه توكاني مثلا او ستران كنت او قوتلين كنت دانوان هنرمندين براني قالك هلبست كوما تول هلدان يا حسكي يا حسكي سترانه سترانك جي ياسر شهيدا حسكي سترانا عزيزم عزيز قالك نافو دانك دا
یک دیجی سر باجاری حسکی یک و مامۆستا فەرهادی مەردەی هەلبەستا خۆ ئاوێتی سەر باجاری حسکی ئەو گوتنێ سترانێ ئێ منن مامۆستا فەرهادی هەلبەستا خۆ ئاوێتی سەر جەژن و شاهیە سەر باجاری حسکی هۆزان سەید عەلۆ ئەوژی چەند هەلبەست گوتنە یک سر عفرینی یک ابینی مامۆستا سەفقان یک گوتیه سر شهید ولات زوزانی گوتیه احمد حمزه گوتیه عامر رامو گله گوتی یعنی همو نای بیرامه سترانا یاکوبو وک ترند و دنیای گوهدار کر حس کر زاروکا بچووکە ئەس چوم گوندمارا کالۆ شما مامۆستا من خواست ji bo temaşavan me temaşejî dikin dema ku strana em çûn gund mala kalo derket bi sed hezaran hem zarok hem mezin lê gudar kirin ne tenê Rojava li ser asta Kurdistanî belabû lê belkî kêm kes dizane ku ev gotiniyê tene tenî lisandine çîroka wê çawa bû yani dema ku te ev helbest nivîsandin ev gotin komî hevdû kirin te texmîn dikir ku wê ew qasî بلا ببا و تكه بدل هر كسي مامۆستا ئەز وەختێ تشتێک دەنویسم ئەز بێتر باوەریە خوا دەنویسم و هەستێ خوا تینم زمان ئەنجام چ بێ ئەز زێدەوێ نابینم 2014 de مامۆستا عەلی مەنسوور ji min xwest got tiştek ji bo zaroka hebe em dixwazin bêjin min jî min got wela ji bo zaroka henha min nenivîsî tiştek ama em ê ser bifikirin em zarokê gundan e kokê me di gunda de ne ez 16 salî ji gund rabûme jiyana xwe hemû min li bajar qedandiye bawer bik 5 salê me li Hesekê çê dibe hetan ha jî xewna dibînim li Hesekê xewn nedîtinim li gund xewn dîtine lê sîstema ku hebû dewletê gundê me guh nedanê tu xizmet nedkirin erê li ber çavê me rej dikirin min jî xwest ez vê gund yanî gund dîsa bi zarokên Kurda şêrîn bikim ku vegerek wan li gundê wan çê bibe bi axa xwe bi cê bapîrê xwe werin girêdan min got ez vê binivîsînim helbet ew wek xwestekek tiştek birhê min jî jan dikir ber wê jî ez jî niha vegeriya min gund ev min nivîsan me wê çaxê da Mamostê Elî Mansûr lê min nedî yanî eger serxebitî bi nexebitî bi tiştek derneket piştre koma serêkaniyê jî cem dîtin xwestin bi dawan jî ew jî rast ser nexebitîn piştre ê hunergeha welat got bidime mi dawan ew serxebitîn û qeydkirin ema klîpa wê dereng belav kirin piştî belav bû مامۆستا ez vir pirs bikim dema ku te wisa hunergeha welat te dawan û belav bû yani bû mûzik û belav bû wê demê agahiya te pê hebû ku wê wa hatiye çêkirin awaz çêbûya wê belav be şera gotin başa mamۆsتا edwir de ez xwazim mijarekî wisa ji ber ku karvedanek jî bixwara anî geleka xwest bibêje ev ya min e dilê gotin awaz bi vê rengê cuda jî bû wateya wan gotina tu yani te wisa gund pêşa xwe texmîn dikir û te ew gotin anîn û her wateyekî wa gotinane wateya wî çi dide diyar kirin yani ji ber ku dema tu lê godarkî hene gotin ne tê de hene wisa herkes dibe ku şiroveyekî bidêke rast em zaroktiya xwe me gunda qedandiye ew tiştê me anî ziman piranî me jiyan kiriye û zarokê ku ji bajara dihatin gund jî herkê dihatin mala meta xwe mala xalê xwe mala amê xwe mala kalê xwe yanî ew sûretekî wilo dida ber wê ew me nivîsand bi rêbazekî ku her kes taybet zarok êdî bibe aşiqê gunda ji gundê xwe hez bike li gundê xwe vegere herî kêm gund jî bîr neke
يعني أمجي دما من بري خود دا قند ما هم سمجي شخورة ست ويد خصلو ما هم كيف وخشي أم دشون قند راسيج نتني شان دكتور سال جو زارو كادر بازبو نقول يعني قالك كسر مزنجي ببعض ئێمە زنجی بچووکانیاوی تێبیراوی بنا برهمك تاني نجي يعني شكل مستحيل خوشترجي تجمرة دێ ji بۆ zarokka yani helbestek din ew jî pirxweşê ew jî di rêdeyê ew jî li cem hunergeha welat ser dişixulin. Hunergeha welat jî karobarê wan pir e, bêhna wan fireyê. Yani ez çûm gundmana Kalo piştî 6 sala 5 sala belav kirin. Ev kengî derkeve ez nizanim. Yek dijî wela cem xortekî ew jî a zarokka yani li ser dişixule. Bajarê Amûdê ew jî kengî derxîne ez nizanim. أو قلتن من بر بالا خودي تمام سهل بس زمانه ما بس يوان حميان صعبة ديني سينة سر إيشون أما بر كيم هنا بحث زاروكا بكين حسكنا زاروكا شاندا زاروكا بلا بكين هل بس إنكو زاروك بكان بتبخون نجي فين بكين قالك يجرين قدر جواكو وجاء كردي دجي خدمتك بر باشايا بخودی از وی کرمانچکی اولو کرمانچی بیشیم هیمه یا عمودکی هیمه تشت بسر نخستی بلکه تشتک کیش زاروکا چی بی. باشه والله کلی کتا درباره ویژه گلی که. باشه ما مستعد چه هل بس دیانش مره بدی گودار کردن و تماشاوانی مره. والله ما چه درکت امیوی. امیوی مخبر کرم که. هستن لال شوی من طاری سارو دریجن هیوی خلماشن تب مستو گیجن ازو پیالی بونه دست براک می او جام بشر گلک بچیجن پینوس و لینوس جویه شوا من رستو هلبستان پی هف دریجن بینا اوینی ایش و آزاران از دیل گرتمه بدنگو پیجن استیما صوتن لیکس نزانه هستی من لالن نکارم بیجن دلیم بوتا نور گرگرا آگر ویکی صار بکه کاکی نام بیجن او هل بس تم بتحيبت سرچه هل بستك ایش و آزاره کو ام جیان دکن ام جیان دکن جانا شف نهل مرخو که بلکی نتنی ایشین کسایتی yani مردکشین بگمان وک کسایتی جگلک ایشو درد و آزاره مهنه لی وک جواک وک جواکا کردستان وک جواکا مرواتیه ایشی کومرد بینه ام شخوا ایگو به ایشا مروان نه ایشه و چاقه انسانتی آویجی مروتی آویجی دبه جی گمانه راسته باشه ما از خوازم به یکیش تا پرس بکم تو همو هستن خواه ده هلبست دتینی سر زمان میان تدبینی هین هست هیا هلبست هیریناکه کوی درخینه راست yani دبه هلبست تشتكي هندك دردخه يعني راستی ایشا کو ام جیان دکن گوتن و پیو و هلبست و چیروک تیرناکی بشکی جی دردخه هنکی جی دردخه باشه طيبت مدیا ما مسته باورجان چی ادما کو هلبست خود نویسی نگلو دو خوازه به تنی بمینه نان بر موزیک کی یان بچجی کی خوازای هلبست نویسینه وقتی که خوازم بنویسینم یان جی هلبست خوازه خود بده نویساندن از جانا پرانی برده به از نویسم درده عربی yani در دوره من قربالغ جهبه خمامن نینه از نویسم جارنا شوی از خود حسم از نویسم جانا جی شاف مثلا از خوازم جارکی بنویسم yani وقت بجن جواکیش خوار چه دکم جهکی خوش به خوزایی به شافک به هیوستهیرک بن مرال بن رونی دنسینه
يعني gelek car dibêjin yani ku heger hest hata insana yani heger dawetê jî ve dikane helbesta xwe binivîsîne. برای جانا کلانی دمشن تشتن تی بیرام از دنی به حق و دقیقه من نویسان من نویسان شو Yani pêwîsta tu dibêjî helbestvan tu pênûsa wî pêre be. دفترای پینوسی پیره Pêre be binivîse başa. Başa mamiste dixwazim vê yekê nas bikim. Piraniya helbestin ku tu dinivîsînî bi şêwayên klasîkên yan şêwayên nûjen e. ده کلاسیک Klasîk e. از کلاسیک برحز دکم نوجان مهنک تش نویساندن کم یعنی اما کلاسیک هست دکم Nivîsa dineyên hetere nivîsa helbesta bi nûjen yan jî klasîk kîjan wisa zor û zehmetiya wê heye? بگمان کلاسیک یعنی هنکی Şert û merc شرط و مرجع و هنک آسینه نری لهر يعني كلاسيك جي نوجن جي او جي ريبازي وان هنا او جي شرط مرجع وان هنا اجا نوجن انا كي وكيل راحت يك تكار تد بنويسينه تشتي كنت خوازه برحتي تكار بين الزمان او جي يعني شيوازي كار انينا پیوا گوتنا تید او جی هستتی پیوسته. Rast باشه. Başa mamiste em melvêdekê demekê xweş bi derbas kir çend kelîn me baş çend deqeyên me jî mane em bikarbin biçin derve bexçeyê dema hat navin de çand û hunera Amûdê rastî jî pir şekî xweş bexçeyekî wan jî xweş hebû. Em bikarin bername xwelwêrekê bi hev re berdewam bikin. Kerem bikin. والله ما مثل سرمایه عمودی جی جدای جی باجارین دنیا یعنی حتی جوی ویری و ساساره جی باران دباری اما خوشبون آوی جی هیا. خوش سرما عمودی جی وک رح عمودی خوش. بله. بیر آوی هنجی هیا. افتنی لگوندان تندیتین یان چاوا. نه عمودی جی بری همو بیر بو. بری یعنی تی بیرامن سال هفته و 4-5-6 وانز عمودی بو. همو حوشی عمودی اده اف بیر هبو. بیر هبو. بکاردانین. بکاردانین آفاخوش. این اویک هیا یانجی. نهان نمایی بلکی پر جینا مابن. لگوندان پیدا به. لگونداجی هاتی گوهردن. یعنی لگونداجی بره هر گونده کی بیرک دو بیر هبون همو گوندی آوا خوش ورتانین. نها پشتی کهرباوان چه بویه. هر مالکت حوشا خود بیرا خود کلای. لهر وقت چندک مایه. وقت چندک تشتک. راسته. خوشک. کنم بکن ما مثلا امجی خو بردام کن یعنی بخشی که بیرنگی هانه حوشا چند و هنر ما گله کی خوش راستی. عمودی هر چتوی تایبه هر چتوی جدایی هر چتوی خوشی. راسته. کنم بکن ما مثلا خور بیره کی جی موینه که بالکش دیت یا جگر خوین هاتیه تو مارکر. راسته. شخوینه که بالکش اوه کو جگر خوین دحوشی دو صادید هلبست هم پر بالکش هم مسته جخو شیار بوم قیرون و حالان گرمینی و نالین و کشتون و تالان من گو چوبیه چیه او بازدان دنگ هاته من دنگ پریشان دجمن کتا کردستان راستی جی ما مسته چیرو هلبسته که وصا دیار دبک و دناوا کردستان ده دما دجمن ایریش بیا جگر خون گلی کی پی هست دیار بیا ایریش دما کل کردستانی چی بیا هر چندی بحثا هلبسته خوشی کرده دما هلبسته که دیرنگی مرود دبینه ما مسته دجمن کتا کردستان چه هست هلبستوانه کی بده دیار کرده ما مسته ما هلبستوان یعنی گرک پیش هروجی دبینه دجمن و دوستاج هف دردخه شخو مخابن ددما کو جگر خوین شیار بوی شخو شیار بوی پرانی گله کرد دخو دبو گله کرد دجمن خو دوست خو دیدید دجمن و دوست هف ناس نت کرد
بروێژی gelek kirêqêrîn gelek hewldan kiriye gelekî xweîşandî kedekûî nayê windakirin nayê ji bîrkirin di vî derbarî de di rojin ku pirê Kurd xwe enkar dikin cegerxwîn derdikeve di rewşek pir zehmet derdikeve û dervî yanî helbestvanê û nivîskar jî pir kêm bûn di Kurdistanê de ana em çi xwez vedigerin jê em ê herin ser Melayê Cizîrî û Ehmedê Xanê carekê pirs jî hat kirin. Yanî wek ê Sûrî bi navûdeng helbestvanê Sûrî bi navûdeng Nîzar Qebanî cegerxwîn got Nîzar Qebanî bi hezara berê wî êku bi erebî şeir û helbest nivîsandinê hene jêr bûne piştgir bûne quwet bûne hêz bûne çavkanî ê min rebenê Xwedê ez ê her û bêm li Melayê Cizîrî û Ehmedê Xanê vegerim. Berwê jî bi wan imkanê pir zeîf dikarî bû şoreşekê bi dengê xwe bi helbesta xwe çê bike. Lê her wek ku çavkaniyekê pir bihêz e di kîjan helbestvanê dinêrê cegerxwîn xwandiye jiyana wî kiriye nimûne ji bo xwe. Rastî jî. Baş em mamoste Bawercan vê rewşa hanê de ciyê ku em tê de jî em dixwazin wek helbestekê tu ji me re bidî diyarkirin ji bo temaşevanê me. Em di behsa seydayê cegerxwîn û welat û azadiya welat de bû em ê helbestekê wî derbarî de bixwînin. Kerem te. Eşqa welat. Peyalek ji rondikê her du çava pê serxweş bûm jiyanê ketim dava. Bese êdî rondika me barîne bi hêvî me ji te dîlek û lava. Ciwanî çû me bûrandî bi derda li pîrbûnê dikim pat û silava. Ji eşqa te bi sala min meyve xwar çi bikim kalim roka min li ber ava. Çuqa vexwim tîna min naşikîne ji wan lêva me ya şîp û sûlava. Cok û kaniyê jiyan her ji deftên nayê kirîn ne bi zêr û dirava. Ji çayê sînga jiyan îro derbûn pêlin lehya mezin diçem û ava. Vebûn li ber avê gelek gunce gul bîn di fûrî ji wan misk û gulava. Birû wek du kevana bûne mehweş zirav kişiyan li jora her du çava. Pir bilind e kepî mîna bi îva qeşeng bejne wek rîhana zirava. Tu firiştehlê buhişta vî dilî dijî her dem di nav dil û hinava. Bigorî bim welat û tu jiyanî bawercanim li gel rêz û silava. Gelek spas dengê te her Spas bo weş. çi helbesta te gelekî xweş e. Mamoste ez vê yekê bêjim egerek bixwaze ev helbestê te bixwîne ji xwe re yani bêjin gelek cîhan de bibêje. Dikanê li pirtûkekê vegere heta niha berhemê te wisa belavkirî hene di nava xelkê de. Xwedê belavkirî tunene berî 15 sala du pirtûk me ji xwe li malê ser laptopê me çêkirin û her yek jî nisxak min jê çap kir wilo midanî malê wek bîranî. 2017 jî pirtûkek min hat çapkirin dor heftê nisxî hat belavkirin di Tu saziyek pê rabû yan yekîtiya rewşenbîra Yekîtiya kirin Rewşenbîr. di pêşingeha pirtûka de 2018 de belavkirin. Piştî wê gerek hezar nisxê de jî hatiba çapkirin mixabin ji ber hinek sedem hat rawestandin û heyan hawloyê demek were em karibin em çap bikin em belav bikin. yani xebata te ji bo berhevkirina hemû berhem û helbestê te dirê de heye. Em hêdî sert şuxulim ez kom dikim yanî Kar dikî ji bo navê. ez ji bo kar. Ew berhemê te behsê kir te nav wan kirin mamose te hilbijartin ya nav ji bo Ya ku hat çapkirin bi navê jiyan bû jiyan. belê. Ev te hilbijart yan pêşniyarên hesa bû min hilbijartî. jiyan. Yek jî bi navê mizgîn Mizgîn. Her du nav bi tene jiyan û mizgîn. texmîn dikim yek jî bi navê sorgul Sorgul. belê.
باشە باشە مامۆستا ئەس وەیەکی بژم تا حتەنها هەلبەست میخواد تۆمارکردن بدەنگ تۆمارکردن ئەوان ji بینی نویسێ من بخوا تۆمار نەکردنێ لێ gelek hevpeyvîna radya televîzyona de gotin hatin ew kirin ama yanî wek ji bo qeyd û belavkirin min nekiriye ne باشە چالاکین کو tu bixwe tevlî dibî wekî helbestvan mamse mehrîcanên helbestê tu tevlî bûnê li Rojavayê Kurdistanê hene mehricana helbesta Kurdî berî demekê çêbû ez tevlî bûmê wextê ku ez têm dawekirin ez tevlê dibim ya hererekê 3 sal berê ez dawekirim ez tevlî bûmê carna daweş mertên û carna nayê rast e Başa mamse ez vê bêjim Kurd û helbest çixwasî nîzê hevin di nerîna te de nizanim ez dibim belkî helbest piranî para Kurdayê para Kurdayê helbest yanî hem coğrafya Kurdistan xwezaya Kurdistan û hem xweşiya Kurdistan û hem jî êş û azarê Kurdistanê di helbestê derbas dibe yanî tu çi bixwazî jî di Kurdistanê de hey di nava Kurdan de jiyan kiriye di nerîna te de mamse bûyerên ku bi serê gelê Kurd de hatiye hemû bûyer di helbestê de gihîştî heqîqeta wê ew rastiya ku serê Kurdan bûye hek ji wê nimune ev nimuneyek ku ana pêş me me xwan helbestê pir karin baş û pîroz kirine lê tu carî bûyerê ku hatine serê Kurdistan û coğrafya Kurdistan û gelê Kurdistan berî niha jî me got ne bi helbesta ne bi romana û ne bi çîroka û ne bi axaftinê tu nikarî bivê bersiv bersiva rast ew doz û daxwaza ku bi hezara însanê me jiyana xwe ji dest danî şehîd ketine tekoşîn kirine ber vî welatî de ew doz û daxwaz bicî were Kurdistanek azad civakek azad mêrek azad jinek azad wê çaxê ev bersiva ew ê lê tev ku xizmetin gelek baş kirine lê têrê nakê Başa mamse te helbestekê dinê ji me bêjî her em dixwazin dengê te û helbesta godar bikin asî jî helbestê bi Kurdî bi rengekî şêwayekî gelekî xweş hatiye nivîsandin em helbestek evînî bixwin kerem şehgula gulşena baxê vî dilî ez çi bêjim di pesnê te surperî mûm û fin de di tarîya cîhan de şev çiraxa di dil de ve namirî sed helbestan ji biskên te bihûnim ji xwîna kezeb û dêl û cegerî ji wan dêma sorgula ez bêçinim bikim gorî ji bo te can û serî li ser textê dilê min patîşa be sed fermanî tu bide min leşkerî heyv û rokê bi yek destî ez bînim bidim deste her di wan di pencerê li ber pê te şemal ji wan vemire ronahiya jiyanê tu jê derî bêbask û per wê demê ez bifirim li ezmanê jîna te can bawerî gelek spas dengê te here de mamse di nerîna te de helbestvan di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de li erkê xwe xwedî derket şê ku dikeve ser milê helbestvana ji bo kedê a helbestvana û a her kesî jî ket cêrêzê ket tiştek pîroz e keda kesî me re înkar neke kê çi ket dabe pîroz cêrêzeyê lê tim dibêjim têrê nakê û mixabin yanî tu cîhanê di helbestvan û rewşenbîr tim pêşengê şoreşan e mixabin me pêşengtî nekirî yanî em di nav şoreşê dimeşin rastê gavek li pêşek li paş cana bi dû şoreşê de cana di nav de lê bi giştî belkî hinek deng hene lê bi giştî kêm e rast kêm e û di nerîna te heman tişt gel li helbestvanê xwe xwedî derdikevin ew jî mixabin na kêm
هند جارکی- بیشی کو مرن جاركيج هنرمند مزن ارمني آرام ديكرام ديكرام. برسين تخو هلبس هنرمند كرد بينا يانجي ارمن قوف خدي حياة الصاغ بم از ارمن بشتي ازمرم بلا از كرد براز کرد قو چما قو ارمن قيمته انساني خواه بصاغتي دزانه اما كرد پشتی دمره قیمتی و ناز دکن برویجی حیا الصاغ من بلاز ارمنی بم پشتی از مرم بلاز کرد راسیجی بواتای گوتنا آرام گلکی بواتای باشه ما مثلا راسیج دمام قدیا خبات تا پلان تا چند پیشیاته والله ازو پینو ساخوا ام حتی کو خوینا ما هبه ام بهرکن بنویسن و خدمت عمله خدمت عملت خو ام بکن گلکی سپاس ما مصطفی باورجان ام پر که خوش بونو که یکی با برنامه آسون ویژه تو به میوان برنامه ما ام هاتن عمود ما بارانجی بخورانی ما خیرجی بخورانی خیر سپاس بو وجی صاحب گلکس از خاطر خوش تماشاوانه بخوازم امیتی ساجی به هلبست کیته برنامه خو برنامه بکم بله تماشاوان برنامه آسون ویژه تماشاوان روجاوا تیوی مخواست کو ایرو راستیجی لگل یک جوان هلبستوانین کو راستیجی شورش روجاوای کردستان ده مهرک خو نویساندیه هلبست خو خستی خدمات شورش ده ما مصطفی باورجان بو هیوید کن و دمک خوش در باز کرده اما به هلبست کوی برنامه خو بداوی بکنه هر بیمینه نوا خیر خوشیه ده کرم تنست اف هلبست کوما سری کانی آواز کری و سترایی از اوی بخون کرم جگاران گره بوز ناترسم از عفرینم خاکا نبی هوری ما از دایکا آرینم هیزا چای کرمنجم آرکی پر بتینم شاخ زیتون آنی کووکا غبغبشینم از کلها سمعانم خوشکا کلها میردینم جزاگروس و جتوروس از کوانا زیرینم دریایک جوینه ما بهارک رنگینم آلاو و روناهی ما اوستا ما مزگینم شورش تنور دادا بگرگر و روینم خون سوتال و خوزک اردوغان هلوشینم براشم خوش دهیرم سرمدی از دمینم سر گووند ما گرت روگشم دل شاهینم